B'investiment ta' 15 miljun euro, il-Fond Soċjali Ewropew se jiffinanzja xejn inqas minn 16 proġett bilan li s-servizz pubbliku f'pajjiżna ikompli jitjieb. Ħabbar dan is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Aron Farrugia f'konferenza tal-aħbarijiet li matula spjega li l-aktar setturi li se jibbenefikaw minn dawn il-proġetti huma dawk tas-saħħa, tal-istatistika u tal-e-government. Bħala gvern se nkomplu nimplementaw il-viżjoni tagħna li nkunu pionieri fl-effiċjenza fejn jidħol servizz pubbliku u governanza. Għal dawn il-proġetti se jitħarġu aktar minn 4,000 persuna involuti fis-servizz pubbliku jew li jagħmlu parti minn xi għaqda mhux governattiva. Is-Segretarju Parlamentari spjega li filwaqt li l-maġġoranza tagħhom se jitħarġu f'Malta se jintażlu wkoll uħud biex jitħarġu barra minn xtutna. Dawn il-proġetti ovvjament se jmissu ma' diversi servizzi li dawn joffru, se nagħtu taħriġ, leadership u wkoll ir-riformi meħtieġa biex Malta ssir pionier fejn jitlu servizzi illi l-entitajiet pubbliċi se jkunu qegħdin jagħtu. Fil-ġimgħat illi ġejjin, il-Ministeri rispettivi se jħabbru d-dettalji dwar kull proġett.